3 DPC STR STN. Ok, valjda će raditi video. Tir. Ob. Set int 1. 3 weeks later, STN 1, 2. many months later. Evo ga. Activate, ok. Requires code ob. Evo ga. Boom. Requires code out cb. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Evo ga, uradio si. Pa kad si uradio, izvoli prvi. Ja mislim da sad ova soba otključava možda kriv. Nije mislim kriv. Good job. Ajde majmune gali! Če nastanem i ja. A, kaj ćeš ti? Oma he! Pali me kuraca faraona! Daj mičte se, o male mič se! Dobit ću copyright. Ok, to totalno moram da mutujem. Sam jebeno ustio sad, možda je bukvalno. Da, džabe ja snimam ovo, džabe ja ovo snimam. Pa dok ti vidi. Nikako crko sam od vode, brate, ono... Glupo sam crko, baš sam ono glupo crko. Opa. Nešto mi govori da je Milan umro. Nešto ga je uvatilo kroz prozor, ja ne idem tamo, Omare, priđi slobodno. Ne, nije bilo ništa, majke mi, bukvalno samo je pao mrtav. Ljudi vamo. Bliznu se. Slobodno priđi. Ja mislim da treba biti ne kraj prozora, mislim da je to također fazon. Gdje je Milan? Crko. Umro, A to je saplao se, samo je saplao se, nije mu ništa bilo. Slajmovanje. Je jedan flaster i to rješava. A? A jesti sto, jesti soba. Ovo je već nešto. Eto... Ovo je već kurac, eto šta je ovo. Milane, ako možeš samo da staneš do prozora, nešto da ti pokaže. Šmatam. Pokupio sam svaki čip jabuke, ili takozvani deterđent. Ova prostorija je previše sumnja, znači nema ništa u njoj. Mrda, ja ne idem prvi. A ja ću. Reset cameras, aj. I onda sad vratit. Pa jeste morate na guzko pičket? Ne. Ja ne mogu hodat, Kojić kakva si budala? Samo koristiš noge, mislim, šta je problem? Bukvalno. Problem? Ma da, crowbarom ne možeš razbiti stavka. Kako da znamo koji lik jest, koji lik nije, kako se to da znamo? Wow, kad bi imala crowbar da razbiju ovo staklo. Ako išta, ali šteta. Kamo se da ti tako vrati. Brate, Paja snima, ti kužiš da ćeš čekaj dam bančenu jednu. Sve se kao resetovalo. Da, sad se kao resetovalo. Jesi dobro i zašto ne? E nisu ove lampe, ne. Nisu da buđu, nisu ove lampe neki tipi. Jedan. Ozbiljno, Omare! Daj, smakine toga. Majke mi, to je sat i 20 minuta video koji moram gledat i editovati zbog tebe. A znam, jest jednostavno. Trebamo prijeći, jel? Bravo.